cha muntu wawande nganda yuse mukati kwa isule visoso waetunga buturi wa busaka weti wele cha muntu weti wele cha muntu wawande nganda yuse mukati kwa isule visoso waetunga buturi wa busaka siwamye
bafulisha mwisonde abalwanyi bafulisha mwisonde tujengere n'abanesu ewotuseka nabo twabana bo twikala nabo tujengere n'abanesu ewotuseka nabo twabana bo twikala nabo baraboneka abafuka abatemwa sana kanchi kumbali baratulandako baraboneka abafuka abatemwa sana kanchi kumbali baratulandako abalwanyi bafulisha mwisonde abalwanyi bafulisha mwisonde abalwanyi bafulisha mwisonde abalwanyi bafulisha mwisonde Fisabo kanshi nifi yo kuliki wo nifi yo Yesu nifi Alatuimbia kwa nyimbo. Haleluya. Amen. Ine kwena ndepsha kweshena kodi no kwipsha patofoni ngamona ini. Chali mine for example balani abikamuna abantu ngabifine kutulimo. Offense nanda chukwane kuchingo. Obuchingo lwa malaika kodi ni muri Psalms 91:11 yando kwa batinga mtumina wa malaika beno kumipakirira. Haleluya. Psalms 91:11. So ichewo chi Psalms 91. Psalms 91:11. Amalumbo chapter 91:11 Bible irela ndokweba chipantu ena akonkomesha abamalaika bakwe ukula kubaka nokula kusunga konse uko uleya. Amen. Natubatondele. Hallelujah. Your offense, my angels. Amen. Hallelujah. Protect you. Bamalaika. So, kumukana twalisamire ko bati each and everyone alikuwa ta angel wa kumuchita shani wa kumuchita protect na bama angels tabachita shani tabapuswa the day and night wena ushiku nakasuba gayafika after 24 hours afwira wekera umbi afwira isa andi nama messages yafwira afika kuisa kumulu. Haleluya. Amen. Achonse chile chitwa pesa mbeli akasuba chira bashani chira ba recorded. Haleluya. Chonse ubepe kwa kabufi ena abafye busy aleremba abafye busy ulefu kama ulepepa alekupembera kula twala ma messages. Amen. Haleluya. So bamalaika ba eba tuchita protecting twabere ngokufuma nangu Exodus chapter 23:20 lesalela ndokwe bati nkatuma malaika wa kutangirira ukale mumbiro kale monakira elo nga walako nkafyonse efya kala kweba awe yena ukashuka and then abarwani bombe bakaba bashani barwani bani nabakala kwibina lubanga kitashani. So apoto afumapo twaishbati ichibumba chibana
batishi umutima. Amen. Nga tuwabelenga 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Bible lela ndo kwebati imitima yenu litempere lya kwanani umwa ikalenshi chabo umupashi wa mushiro ai umwa ikala mupashi wa mushiro na onso waona ule tempereri letaka chitashani akamona ola. Amen. Eno teni tuwaisa umwine nomba tulipa mupashi nomba umwine owe balanyi nani. Okay, umwine owe balanyi lesa ngo mwana wakwe ni nani? Ni Yesu Kristo. Amen. Umwane watumine ni Yesu Kristo. Amen. Ngaba bashebwa letuma kuba kikayeni kasomboleni ko aya ma fruits mundetere ni banani. Hallelujah. Bible lelo ndololo abwino bwino kwebati umulopa wa ma prophets ababa kwira bakale ule chitashani ulelila. I think ili mu liberation irela ndo kwebati umulopa ule kabiro okuchitashani okulambulwa umulopa wabakasema bantu bayibaya. Amen. Hallelujah. Bale tumaba bonfi ngamwabelenga Bible iranda bwino pali Elia ishilelo ndololo kwebati bali babakasema bonse mweshikuwe bomwana bali fire yashara popo neka abu kiraye kugira kinge cyama n'ushashani. Amen. So barando kwebati mwana wa kibile ni nani? Yesu Kristo. Amen. And then abebo areipaya abo bareipaya ba eba bonti abakwanani na pali inoshita tule paya babonti bakwalisa tulabapola amabatata banjiranda buyo pali Stefan okula bapola amabu Daudi kola naba kutekesha bupe naba kutekesha napuza bale kulopola amabu baliebo mulela ndati bashima pepo bali bashana shani bale posa amabu nomba ya mabwenga chako bachi yakugira kumutwe ala mwana kushima ya kitu watu kwa bajira kwebo bachikwebe no mutima wakalipa. Amen. Hallelujah. Babo bakwalesa ale chitabatuma abatuma bayipaya bambi baleba kuma baleba candidate course twali bomfwa pai o balero pole course isuri na tuba mama na dunia ni bana ni mwangu baba bombi bakwalesa bo mwangu kwa tibali ba candidate course Lumbule lipoba muma. Nombanga ba mukaibu. Hallelujah. Jeremiah bali mukatire kwe mkoti bamume fikoti bali lelo ndo ati bali muchinya neshino kwe bati roma ndio Jeremiah webo pashu. Amen. Hallelujah. Atuwabelenga Jeremiah chapter 21 verse 4 na bena Stefan. Amen. Bena Stefan mabulena bali bapona antuba chitashani by fire. Amen. So abo abashale sale tuma tabale bompira nga mafruits alepo akolesa kuri mwibala lya myangashi mafruits amaboko time tubombanesha kwa miosha abantu patata ushiri correct chance ati badia bwale tumako baliale fwa yako ama fruits na ama fruits ale fwa yako miosha abantu nga ili correct munyo ati correct. Okay, lekeni nande nanda kukobati
Bible takawe ya ufine ingabalira ndabantu takawe bya ufine bya chinka fene travisuminisha batosho ningalanda ko bati dipshena kabili food question na nendandemo atumako abashabalya kwe batikaye bikandetere ni kwe bisabo fine bantu ishita kuroborona na ikitashani na ifi ero nomba babwela ko bali anose nda kunanga kimwa chaona batukuma nomba bile bisabo fili pali no ishita bisabo ishi ifisabo ngalanda ko bati ifisabo fichitwa small like ichabupe ngwankwate chabupe echabupe etisabo chakayena nganobo kemba twaya no kemba etisabo lesabikamu nganobo kashimikira niwo kashimikira ifya pala kinyefi haleluya amen natubati oteleko nabamali natubati oteleko amen haleluya ifisabo alela ndapo imitima Yesu shipwire shatende ko kuchitashani ukubombela nesa nochi baleka bila kwa mafruits baleka bila kwepititwa elo baisa kusanga epadia na lelo ndorola pokwe bachibambituresa mukupusana nefaro lesa nefu akupare akupere chupwe tsuma aisa kusanga ule kitovu cheni ala kupera lesa nefu akupare wikale bwino aisa kusangelo leko bola mataba yabeno lero nga mukasaka ale kupala yena ipike ya kuparu akobe akusango libize kuisumbuli abene urera bulo tusaka teni malaika la wegera muvere chabu amen so tureisa mkubalwa nyulo elolesa amono kwe bachitwa pefilishani bili bwino banga bana mapalo na muiminina na mukakasha mulela kisha batata bashimapalo ine ishipwa yetu elo malaika naisa no bakia kulipata bushapula mungali palo ngasa ngire balela kana sala ngali palo bana beauty bamalaika bana batatu abayishire baranga basangire panganda pali kutosha so ama fruits bichitwa Yesu ifisuma amen emukwa inde mona kwati twasambirire pinyi katuishifira abashunkwire lesa pali Bible study amen amen Hallelujah. amen binaye leta leta wati tumone bose ngabale bale bacha mbona baba baba kasha hii katoka sio plastic zaki tumone mara mara pia bado ale fwaya ichitetekelo kubantu balabalete makuru balabantu washingire kuba cyane bale musungire okay achicho haleluya kumune chitekero cyabali abandi kuba chibishaba abantu abagike mwana mutabandi mo chitekero cyabo cyafika pesa bakuba chinde kitana tuma ko aba bayipaya na tuma ko aba apuma nomba kashikanje sheko ntume kupira umwana wa chitumoni ndiye na baramufu simona mwana yena ina lesa tumenege Yesu Kristo baba na mufiru woko mangu kuwela sana kuni kale nemukwa nemukwa ipushe baba ishumi ndani Bantu elesa wine nalamiminika mwitikafu ndebwa mulondolo lepye festi ero nomba mwise nomba pa spirit ero nomba tuise tupirikishe mwalakirikisha imwe na mkwacha vijo kuja ero nomba vijo abagomfi bari ero nomba mwatuma kwa abandi bauma babwera mwatuma kwa nabambika yene kansendere otuye wemene wakani ageni bala batutula babwera number 2 mwamfu achinaba mwifaira kuja kwine kumfu number 3 mweberao na latuma pero mbatao limbiena bala mfu nomba mwebere ni stage mwimine kali nemwe ni shiningi shiba kwa bati uyo mwana yangwa aya kuja akesa kishani akabwera uyo mwana ni shinamu ni mishinari shiba kwa bati yabana nangu bali abawuse babepa abanyabe ero no you are last one day onati mpa mutima nabo bayamwipa nishi ninje omutima wandi akabwela lesaka mpya limbi abengi kuchira patia
bantu newale ngo kwebati cyose cyose nishi nero ndeba tuomba ya nishi nishi langu wafuwe nishi bantu roto yilipinda uyawo mwana waju wala siona atemwa ile na wale muipae cyumwaka kwera bato tereko baba ansa balanga byo kwebati nishi lipinda amen lipinda so first myanga